prostorijama Srpskog pokreta obnove danas je održana konferencija za novinare na kojoj je govorio Miroljub Prvulović, predsjednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove. Poštovani sugrađani, kao i svi vi, ja sam do sinoć smatrao da je gospodin Dragan Šutanovac, ministar odbrane, naš ministar vojni, ministar u vladi Republike Srbije, ministar svih nas i građana opštine Knjaževac, i biračkog i nebiračkog tela, ali pošto smo čuli njegovu sinoćnu izjavu u kojoj nam preti da ukoliko ne izaberemo njegovu političku opciju, a njegova politička opcija je Demokratska stranka i G17, Knjaževčani mogu imati puno problema jer neće imati direktnu pravu liniju prema Beogradu i neće moći da urade to što treba da urade jer njihova stranka nije na vlasti u Knjaževcu. Pitam ministra gospodina Šutanovca da li su ostali građani opštine Knjaževac građani drugog reda, da li je kad je došao u Knjaževac pitao čelnike svoje stranke i čelnike koalicionog partnera gde se nalazi grad Knjaževac. Da li je slučajno Knjaževac na poslednjem mjestu u Timočkoj krajini, da li je Knjaževac među poslednjim opštinama u Srbiji? Nažalost, jeste. Da li u Knjaževcu živi nekoliko robovlasnika, finansijera njegove stranke i stranke njegovog koalicionog partnera u Knjaževcu? Da li u Knjaževcu živi i nekoliko hiljada robova koji su vlasnici malo pre pomenutih robovlasnika? Imamo velike probleme u Knjaževcu, ministar se nije osvrnuo na te probleme, već nam je objašnjavao šta će da se radi. Šta se radilo od 2000. godine do 2008. godine? Potrošene su velike pare, ništa nije urađeno. Dok vaša politička elita u Knjaževcu luduje na žurkama, ljude neprekidno zove telefonom i ubeđuje da moraju da glasaju za njih, 90 i više procenata Knjaževčana živi na ivici siromaštva ili u bedi. U Knjaževcu je stanje očaja, beznađa, korupcije i kriminala svih vrsta dosiglo najveće vrhunce. Smatramo da pod hitno morate da se izvinite građanima Knjaževca za ono što ste rekli i ovu izjavu koju sam dao ja ću proslediti vama, ministarstvu vašem, prosledit ću predsjedniku Republike gospodinu Tadiću i premijeru gospodinu Mirku Cvetkoviću. Osim ovog vrlo neprijatnog događaja, zbog koga smo mi jutros dobili nekoliko desetina mailova i telefonskih poziva i izgražavanja građana opštine Knjaževac, zbog gesta našeg ministra, sinoć smo imali jedan prelep događaj u Domu kulture, gostovala je Filharmonija Radio televizije Srbije na čelu sa maestrom, dirigentom Bojanom Suđićem i taj koncert koji je bio propraćen prepunom salom gledalaca iz Knjaževca je pokazao da su Knjaževčani ljudi koji interesuje kultura i koji jednostavno prate te trendove. U ime Srpskog pokreta obnove i Nove Srbije ja se zahvaljujem i gospodinu Suđiću i Filharmonijskom orkestru Radio televizije Srbije na divnom događaju koji je juče održan u Domu kulture.